said. Ubwani page receipt. Nipane. Ubwani page receipt. Nipane. Me say ubwani pa the receipt. Nipane. Ah. I don't am rough now. Nipane. O de ubwani page receipt. Kwa. Ye kan obi ha woni obi amane amani say ya. Moto wo say eye kutia. Na kutia ne de he. Na wo mebu akutia age de he. Ukasa mo. Me no na ekasa no. Anya kutia na mum nipa de sani wanya ha se nipa uto nsuo se kurama na gi receipt e kina wo hia pane wo no obeka cho se wa amobra Very serious. obeka cho se wa amobra Ko ge we see ma sia sumo no. Be ma. ave no waso no Ene easy o. enti eti obesi esi wa ma metimi de ho 19. obe meti sika de esi wa de nka meto aponche de ayen no Tunu. Anisa Uji Anisa Echo Nipanyo O Buano Aji Receipt Nipanyo O Buano Aji Uji Anisa Uji Anisa Uji Anisa Echo Nipanyo I'm here to be minister. Oh, Buano G, Risi, Nipanyo. And let's say, Ufre. if I sent me here Ufre Asantime here. What's it called so nana? And what be PM precope? Womb. And I will say Nipanye. Nipa sem na aka ne sei. Nipanye. Nipa kuro mu trend den so hwa na obetena. Nipanye. Di beye nipa ye de Diane sebi fire boy ye. Nipanye o. Ubuo nipa da sani bia wa asasi so a gi receipt. Brapezi. Diane. Akwaba. Ya ena. Ohoye me nwanwa. Woni so ohoye me nwanwa pa. Na ufi hi na obebrem sa. Obi adu bone ana. Are me hoye osre. Debi. Obi adu bone. Obi adu bone na wo kana na ama aye. Bone de bebre. Briefcase de ne wo fabra. We ede ne wo. Wo be are ska wo de be cheme. Yi mu no ma na me hede ne wo mo. Makita. Wo de ne bag ni masom. Yensi. We wo se wo bo ni page receipt. Receipt am de be ma woni. Sa. Mpasem. Se me de mama. Se obuo nipa na gi receipt a osusu obuo obi a e wo so ye den e wo so osusu ye den o gi receipt so ho enti se me bo anti mama receipt me de ma me instructure na nya ka se mema receipt mama receipt obi enwu se me do ba program isu wa mama receipt now yet nkwati yesi abrante bia ba ye fe ne bra kwesi no say obuo nipa gi receipt ba ni am se me no ya adwen o enipa nyo for my boy, me say a buyer no I solve about 80% of Ghanaian population. Money yo. Say our mommy receipt. Say receipt. Edi adansi through those say me friend. Me say who say you wo mo. Oba be mo bi esu. Oh, we who say we na ada no wo de kwachikale wole. On say yesi ni pankwa any bu. Ni pankwa any aduane. Enti me duru ba bia wo frame aduane bia we na me dibedi. We not be the patcho ane. We name a spoon at 3. Isha. Sa. Nyo. Ena me say who cap any disposable. Sa uma mi suwa na mabɔ modern.
the corona nti they say who nye cap mfio bia wa wo kra de nti ya no abi o suitcase ebi ase hu ana wo say kra bible tire konkon no eno ni nyame asem no nti tem bia ona ma e wo say ye dey e ben wo eno kire say nipa nye enti no na tire konkon ni say kra wa woni obi dile a eno no wo ma ne de tire konkon ne dey oh da bi ende me ana me kenkan se be ya kenkan che nipa na debi and me making cancer me de bebo me bra but me hwe na me boa na menya problem a na ma je receipt and na me hu se brush we the brush uti asem de ma ne nyama me tumu na me nto aso me mo awana oh me boa me sa ma receipt nti ma me we che na de dey se e ba sa se ni panye no ti na wo se ye ho nyom so na me na me start me see vitamin because okay I say near me one sem chapo bi bisa o sa anyum na yetu ye wo hiply but adadam ne de na ya medical show ba adadam ni na me okay to pa adadam no ho eno ana me bo me titi ni sa Obeyo ni paden obeyo ni paye fire boye obeyo ni oda sani ni penyayo obeyo ni oda sani ni pankayo obeyo ni padenyo Nipanyo ogwanu a the receipt yo wasi ti he minim nipa miensa bia amana makonya 3000 amokoche ya Diane ba ko enya bi o ohun do aye wanim nipanye ansa wo bawazi nipanye na se nipanya eya nkiye ni Nipanyo in fact me no ya agin na we na be so the enye din wo Ghana ha na oh David we dey trendy because all trendy me wo video ya man for bi wo so ebre me am say akwanso me no ya agin o na me nti ase so say ne wa be ka me nsa because unim me nya video na me ho mfa me na me da ho me sere prekope na yare no koye video ndi no present man for trending that is trending yes. No credit. How do you feel about it? Say how you feel. Oh, me feel okay. Me feel good, and me feel excited because so we your videos. Kofu we bring videos. Me only me YouTube video. Akwasi TV. I am more videos educative. Nti obeye bibi na video no betimi a training na solve nkofo issues because Shatawale father SND video ne ma no. Na no me tese na ama so Chris Wadomo is telling you say nkofo ye no mabo nipa omo de boni na ede eti omo ka nti as a manage say me so metimi asolve nkofo issue okay as you say no video no circulating all over the place because menya bi wo me phone so na menya no me ankasa me fanya status ne and I'm saying the best status because me nkofo amaboa wo ma ye de boni echia me ka wasase we so anka wo hwe ho a enka wo mu anipa because in bacho so akọ school me pacha ni wo pese wo ye comedian bi ana but normal we say comedy nkakra are you a comedian me nya comedian but who are you okay me motion graphic designer by profession graphic designer by profession what year juma yeah mini media house bi na year juma any media house bi na year juma mo Kesben media whoa yes omunim say we na wo ye yeah in my office they know in the post production omunim okay let me ask you say e dey empower na ba uti ma da ko pe wo sorry ya wo this video na go viral okay video no na ma try da hodada because na me watch channel na me man crofo eni twama me okay na me pesi me twa because of a juma ne sa na ma no nti me try to ho na nipa na me friend na so ye
Tinkofo bebree ba kwanim oboa wo ma na omada ne o ahwebo because mabo obi ama nipa ne nya adi wie no feel say eno ano no wayi mahwe won kakọ na ahonto but echire nsem na wotete no ama hu say atem wa na abo ano no mfaso bia amaso enya nkwa me woni nipa bebree ama ye YouTube woni bia ma wo mo metimi gya me channel hwe ne channel ama ne peke eduru baabi no no wonya issue nti me ye na me kofa buku na me hu say na say dey ma trap da dada then let me act it na me fa me shoe na me fa no nti na aka che echi so me ready a na kofa na me fa cha no me dey share ya ada we ecology bia no David we AY me Adventist okay we AY master guide sure akosi aboat ma me chia wo oje so na me fa share nti me fa me gina ho na me serious o afawi but for the affair because the way now trending no is serious and people love what you're doing. Even me and Kasakura, I love it because Osha Sasi we so say na nipa sacrificing a life. E bo nipa na wo mu wia no mo yi wa hwo mo nkofobia say bi otimu say ensem bebrebe enti mamisa wo wa bo obi amana ya osada again bebre just me ubodin be ko say beef omega say osada no so trend enti me pesi me bodin but bebre kwa bebre my obi channel amano o me enko percentage eduru ho a scan bedru ye no scan bedru ye no me ka say 70-30 ono dey 70 me dey 30 ti scan bedru nam so aja yenka ho asema oso twɛn ma ne mranzi Friday na scan beto na account no mu no obe no ka yenso ma me 10%. Me kura me de bia de me kura nipa ne didi mi o ka chem sika no kura do de akoto camera me so me kan chem so akoto camera ma me de ni ko police station ko che no ansa na edi sika ne ma me enti nipa de nipa nye me pa che o in the next 2 years to come where do you want to take this thing to the pesade we do we are seeing because a global something okay enye Ghana nko global pandemic COVID-19 there be and na edi wo ne nam so we dey the awareness ne nam equity awareness to the world say nipa da se ni bia be share be careful na nipa nye yes o se ebo nipa pa yes o se ebo nipa ene de na ye bo mo de boni tua ye ka no ntia no so eye anything also previous name say yes oboa so oboa nipa tena Yesu Kristo ba asase so osa ni enifra 410 ba ko pe ne beda ase okay the ama 9 na aka ne ho anya hini se omanko akira ankoka hwe ba so omko akira no obi omusia Yesu Kristo ko ode eduro ne sa eyi a na nko mo yi Yesu bonia ye kese oma meda ase no papa no but one tie akira asem nti so tie akira asem ma nipa ne hunu se odo kwa so na ade boa no nti onjai de wo ye no nti se wotie akira asem anu kire se nipa na nye odo Debi ne ono na enye no sa nkofo ne na enye no ko ya nka wa na wie no nka na no ntumo ko no sense wo enu na migina so de ye de me ye e bisa for any bra kwasi na ehwetwe nkomo o se nipa nye enti ubo nipa e ya agi receipt enti me receipt ene imagine na me so de book long no me ya de enti me de koto me file so 10 years to come no emre bi so amefrema ka say wo na aka you to receipt ni bra kwasi mpache wo se ya de a wo ye do you think is having an impact on people? Very well. Obia o me YouTube channel bia ebedia dance because a video bi about nipan ya one girl obia bo besia 20,000 20,000 fa ko ye adwuma ne ho akire no return scan back na the scan mu 5,000 akwa akọbọ matwema bi pass onkuku no mamia ti okoye okokuku no the way a nipa ne sini ne kasa ye no no is nipa de oyi ni papa ti ni kwa asem na ofe na otin ne nipa nya me so maduru ho bi asem wa se 5,000 sister na 5,000 ka de kotis kai so ka enke 15,000 te di ntia ni ye me ye hu se nipa nya nti me videos ankasa ne me se de ntwa just any normal videos we sit down we think about video be making impact. Oh okay, so you have more videos to come? More videos each and every day. Pastor me camera ye odia hwem memre no aka kakra bi na me wi na time of so beba enti kan bibi kire adasa ewiasefo a
ehwe why na fi minya okwan na de aka no ye be ka na chiwo na nipa nye me da ase so mama kwanya ewia se Ghana man nyina amosonfo bra kwasi na ka say YouTube channel Akwasi TV mun subscribe channel no na mun hwe videos a ebetufo ebe mama sere na ebe mu ni kasem nipa da sani we onye enti aya hwe nipa yie de ye sere nyina no obi oni ni behia bia no hunu se o boa no firi wodom de obeye akiri no eye oni ni nyankopon atemasem na emu mani receipt enchi asronko nkoma maamike o maame no mo ye adwuma maamike Jordan was small boy there no prime ne friend Randy ana me wona na akua o papa ono so ho Rasnene e support me ana kwajufusu India ono so e support me tike na me nhira mu nyina obi biara o bo team no ene abrochefo na no abroche me ka abrochefo mpanimfo a like almost support ye na yes ejinsem sama fa be fanko fa kwa abrochi wo mu kodra abrochi a wo se wo moti kopo ne de bone ne bone nti me kwa me mo nipa wo wiase biem na minim se abra kwasi be kan se wo be ka wo enye hwe ene ese bi onyankopon fa asefo gufie ni asofo be kan se wo dan ya bi wo de koso papa nipa so nim se de odi ye wi enye wo de ye wi o se enye hwe me betu se wo da ho na wuwu a mema 1 cedi 2 cedi je fato nsuo no nipa nye sa me ma o baby part na ma establish no ebi nsi efise ya boa nkofo me de bone ne ye kan ho nsem ne ye seye me mo obi nya adwuma bra kwati eno o se meti kopo ene e ensem a okon no kra na se say de why mother of all wonya kra nka ya wo meti ko sa na nipa ti o aboa nipa nipa sebi te say aboa ponchen odidi a no de na no no de atwitwuru fom nya me nhira o na mebo wachi dom efisade we makama sama mama dodo ye twe ho ye ba anytime for we adwuma live on the Diane show. Be right back. Ubwani page receipt. Nipane. Ubwani page receipt. Nipane. Me say ubwani page receipt. Nipane. I don't am rough na. Nipane. O de ubwani page receipt. Ko. Ye kan obi ha wo ne obi amane amani say ya moto wo say eye kutia. Na kutia ne de he. Na wo mebu akutia age de he. Okasa mo. Me no na ekasa no. Anya kutia na mum nipa de seni wanya se nipa uto nsuo se kurama na ji receipt e kina ohia pane wo no obeka cho se wa amobra Very serious. obeka cho se wa amobra Oge we see ma sia sumo no bema afi no wa sumo no ene easy o anje ti obesi eti wa ma metimi de ho 19 obe meti sika de eti wa de nka meta aponche de anya no tunu Anisa Woody. On the Diane show, yeah, was Spiritus TV. I know, say, you know, me MCR Jeff doesn't want us to go. Or no, I was just an idea winning here. We see what and easy. What one for many the next